Yeah, I'm getting heated and something about me. I've been dancing in purple cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah, any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. Make my typical me, make my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Yeah, don't complicate it. Yeah, 'cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you love me. I've been dancing in purple cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. All the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah, any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. Make my typical me, make my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Yeah. Cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious, I'm a sucker for you. Yeah, say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah, any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. Make my typical me, make my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. I'm a sucker for you.
Kvöld, góð gestir. Og komum á leik Augnabliks og Hauka í innkastadeild kvenna 2019. Það byrjar að kynna lið gestanna. Í markinu Tjandey Sandiford, nr. 18. Nr. 5 Rún Friðriksdóttir. Nr. 4 Diljá Ólafsdóttir. Nr. 7 Hildigunnur Ólafsdóttir. Nr. 9 Regeli Olivera Rodríguez. Nr. 10 Heiða Rakel Guðmundsdóttir. Nr. 16 Sierra Lely. Nr. 17 Sunnalíf Þorbjörnsdóttir. Nr. 22 Sigurrós Eir Guðmundsdóttir. Nr. 23 Sæunn Björnsdóttir og nr. 30 Tara Björk Gunnarsdóttir. Varamenn Hauka í dag nr. 3 Theodóra Hjaltadóttir, nr. 11 Mikaela Nótt Pétursdóttir, nr. 13 Kristín Fjóla Sigþórsdóttir, nr. 19 Dagrún Birta Karlsdóttir, nr. 21 Helga Ýr Kjartansdóttir, nr. 25 Ísold Kristín Rúnarsdóttir og 39 Elín Klara Þorkelsdóttir. Þjálfari Hauka Jakob Leó Bjarnason og aðstoðarþjálfari Guðrún Jóna Kristjánsdóttir og Árni Ástæðnason. Þá kynnum við lið heimastúlkna í Augnablik. Nr. 1 í markinu Thelma Ívarsdóttir, nr. 2 Valdís Björk Sigurbjörnsdóttir, nr. 5 Elín Helena Karlsdóttir, nr. 7 Sandra Sif Magnúsdóttir, nr. 8 Ragnar Björk Einarsdóttir, nr. 9 Melkorka Ingibjörg Pálsdóttir, nr. 11 Bergþóra Sól Ásmundsdóttir, nr. 14 Hildur María Jónasdóttir, nr. 16 Birna Kristín Björnsdóttir, nr. 19 Helga Marí Gunnarsdóttir og nr. 77 Hildur Lilja Ágústsdóttir. Varamenn Augnabliks nr. 3 Rebekka Ágústsdóttir, nr. 10 Brynja Sævarsdóttir, nr. 15 Fanney Einarsdóttir, nr. 17 Birta Birgisdóttir, nr. 18 Þórdís Katla Sigurðardóttir, nr. 28 Eydís Helgadóttir og nr. 12 Bryndís Gunnarsdóttir. Þjálfarar Augnabliks Vilhjálmur Kári Haraldsson og Guðjón Gunnarsson. Og segjum við bara áfram Augnablik. Áfram Haukar!
Hvað er gerast hér? Það er verið að kíkja, það er kannað að þetta. Það er þannig? Já, það er ekki. Hún er að fara, ég er að fara. Það er gæðið. Er ykkur? Já. Hey!
Alveg rís. Hei, kíkja í þarna. Kíkja í þarna. Kíkja í þarna stæði til ég að það sést þig. Ég skal ekki að fara. Ég er ekki að fara. Hættu. Nei, það horfum við ekki.
Hei, Arne! Þú er pissað. Hún er niðri. Hvað? Hann er niðri. Hvað? Hún er niðri. Það er kvennalegur, ég var að gleyma það. Það er kvennalegur. I'm still lonely for what it was.